Arutwo, aciari hamwe na arutani thukuru-ini wa sekondari wa Makomboki no nduhio makiamukira mbathi njeru iria iguritwo ni Mumbunge wa Kigumo wangari mwaniki na kigina kia ukuria wa matura NGCDF. Tajira kuma motivate for them to perform better, to get opportunities, to even go outside the classrooms. Nigetha makorwo makigia na extracurricular learning, out of classroom learning, with the educational tours, geographical tours, tarugoka mbuge kuona uria twikaga debate. These bars will help them to go for few discussions, nigetha magathoma, put into reality maundu maria makoretwo magithomithio ni arimu ao kirathi. Kuringana na Mumbunge uyu, itanya riake mbere ya itena riake rithirite nigutigirira makiria ma macukuru matandatu mari na mbathi njeru, undu uria kwirikanite oho ni wehereirie aciari murigo munene. Mbathi ici ciothe utoria wiru irakinya range about 7.8 million to 8 million, tondu nginya gukorwo na insurance na maundu mangi ta mau, kwoguo iratemera 8 million, na ciothe mbeca icio ni tuhete thukuru ino ni fully funded by the Kigumo NGCDF. Kwoguo tugakenera Ngai ati aciari ni marakena makona mbeca iria nengeretwo ni national government through the NGCDF ni iratumika wega. Uria maroigaga ati no mathire makombore mbathi ya njiri kana makombore mbathi ya kundu kungi kunena marihio goro, tha ici iguku na mucii. Kuringana na mwarimu munene thukuru-ini uyu, augite mbathi ino igukorwo iri uteithio munene kuri arutwo amu ni kumateithia hari mithiire. Wataweza kuwa exposed kule nje, kukiwa na vitabu ambavyo vinaigizwa vya literature Kiswahili, tutaweza kuwapeleka katika michezo, kwa sababu hawa wanafunzi wetu vile mmewaona, they are very good in extracurricular activities. Na ciana cihetwo mbathi ri ona ni ciguaga ciendetwo na cikageria guthoma na hinya muno nigetha cikarutwo na status iri yarehwo ni mbathi, kwoguo performance turi expected iguru muno. Mbathi iroka ithathatu tamu ino na ciothe ni iguritwo, igiri ni kurikio irarikio, ino ni mbathi ya kana. Handu-ini ya Kameme TV ni njitagwo Francis Mwangi wa wira.